Mlada majka, koja to prv treba da vide, majka, trudna, znači, neko si 9. mesec poodmakla trudaće. Odi si po neku ulicu, ne toliko baš prometnu, u jedan put fati bolovi, pukne vodovnjak, ona se kako na stranu malo podskrije i počne da rađama, sama i u paniku počne da vika pomoć, pomoć, pomoć i od tamo malo podnapijan čovjek ide, ono vika pomoć, čičko, pomoć, pomagaj, vika, ja se porađam, vika, i sako da pomognem, a vika, ja da pomognem, vika, ja, što treba da pravu? I ono dete počelo da iskače, vika, fati ga, vika, dete, vika, za glavče, vika, i polaka, vika, izvleči, vika, ja odavamo, kad davam, vika, zor da ga isteram, bebe. I stvarno fati za glavče, dete, pijanoma, ne budala, tako da, leče pomalko, ona gura tamo i dete iskoči i vika sakom celu paniku. I dobro, ja sak, što treba da pravu? Ale, vika, čičko, pa ne li si gledaj na televizor. Ispravi ga, vika, detence za novčinja i udari ga 2-3 put po guzicu. I stvarno fati detence za novčinja 2-3 put po guzicu, ima vika. I drug put, da ne si se mu vaja tamo, čuli?